Pozdrav! U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da dodate YouTube pretplatnike ili preglede, a možete i lajkove. Tako možete na Facebook, Twitter, šta god imate. Znači idete na AdMe sajt, ostavit ću vam link u opisu videa i zarađivate poene. Znači ja imam 1825 poena. Kako da zaradite? Pa zarađivate tako, na primjer, ove sa strane imate. Možete svaki dan kad ispunite 10 dobijete po 50 tu. Naprimjer, YouTube like. Uzmete tu. Znači zarađite 9 poena. Uzmete ovdje like. Otvori vam se novi prozor. Sačekate i znači lajkate video i izađite i kao što vidite 9 poena je dodano. Znači kad skupite određeni broj poena, onda kad dođete dodat nešto, naprimjer ads ovdje da vama lajkuju ili pretplati se, uzmijete ad sajt i ovdje izaberete što hoćete. Znači ako hoćete YouTube preglede, YouTube vijest, ovdje napišete bilo šta, like, i ovdje vam treba link vašeg videa i odete na YouTube i zalijepite link. Ovdje možete uključiti određeni broj klikova. Vi hoćete 5 lajkova, uzmete ovdje broj 5. A ovdje broj poena koliko ćete davati kada neko lajkuje. Najbolje vam je staviti 9. 9 je maksimalno. Znači stavite 9, tako će u roku 2 minute imate sve lajkove. Znači 5 lajkova koliko stavite. Znači ovo je dobar sajt, veoma aktivan, tako da brzo skuplja. Ako hoćete YouTube preglede, ove pretplatnike, znači ovdje ukucate vaš YouTube kanal, kako se zove. Dakle ja ću ukucati mr posta t. Prije sad ovdje 10, znači 9, to je 90 poena vam treba da bi imao 10 klikova. Tu svaki klik je 9 poena. A tako i za preglede, isto i za video lajkove. A idemo na Facebook. Znači možete i Facebook dijeljenja i svašta. Znači Facebook like. I sad ovdje unesete link vaše stranice i ljudi će dolaziti like. I najbitnije su vam poeni. Što više poena, to više lajkova, pregleda, pretplatnika. To je bilo to za danas, za ovaj tutorial. Hvala vam što ste gledali, pozdrav do sljedećeg tutoriala.